мынакей 2 күндөн бери клиптин жүрүшүндө өтө жеңил, өтө шаар тартылды. Мен абдан кубанычтамын. Бул клипке катышкан жалпы актерлорго, бийчилерге, өнөр коз адамдарга жана ошондой эле Оштон келген менин Аман деген досума дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Ага, туруп. Aynen bilir misin? Сумканы ұтып қалдыңыз, а? Сумканы сізге алып кетті. Жота еме алып қалып. Ешікті жабық болды. Кино ляпы деген. Кино ляпы. Трояда самолет ұтып қой. Сен сразу қолдана аласың, е? Көрші болды. Үй бойынша шығатамыз деген деп қалды. Кеттік. Жаңа башында жақсы башталғанда сен. Кейінілі ол кетті сен кеше. Кеттік анда. Все болды. Sen gelesini hadi sobayla. Dostum rahmat. Aman aka. Bana. Ne oldu? Babanca, Bana. Gel. Bananca, tek oldu. Snekey balaken da. Baksa large var koyğuna şöyle. Sen koyğanda aldatsın Amerika. Ең соңы, керемет, молодец, серіңіз, саған игілік. Рахмат, сіздер де аябай жақсы атқарасыздар. Аман ака, настроениеңіз қандай сіздің? Нормально, құрсақ ашты. Аштап келмейсіз. Аш кешкен, аш көтір. Аш кешкен, настроение көтерген. Мынакей, бүгін клиптің 2-ші күнгі съемкасын аяқтадық. Қысқаша айтқанда клипті бүттік деп айтсақ болып, бұл шығарма түштіктегі досыма деп аталады. Бұл қырғыз еліміздің ішкі ынтымағына арналған достық елі деп мен өзім ішімен атайын. Жалпы көрермандарға жағат қош кетті деп ойлаймыз. Рахмат çoğun жігіттер бар. Kovasın beni. Aman aka. Stop. Şuna toxtal. Toşna şuna toxtaz. Kelgende dağa. Hiç yemek geçerken de qiyналбай тұрып жатқан да ол. Өзі болып келді. Шар için basıp Andağı Ahırıl tüm esindedir Oygan o Gelirsiniz Arbeke. Gelirsin. Gelirsin bu. Abi geliyorsun ne? Tilek Спирейзер. Nerede qarab qo'ysinlar? Shu ondan emas. Mayli, gülüp ben. Siz Bu kliptin авторы, ушул клипти идеясынын баарын ойлонуп, сценарийсин жазып, колго алып, ушул клипти тартып жаткан Эрнис Сыдыков эниме дагы терең ыраазычылык билдирсем.
элбек болуп калыптыр да ошо. Немелер татар Ооба, элбектер атат. Кел. Сеттерге коюп эле. Дастап, тап. Наоборот, мен силерге суктанам да. Анткени бир жерде иштейсиңер, көтөрүп чуркабайсыңар. Ошо жагы бар да. Зато 5 saat бага кетпейсиң да. Жок, наоборот деген эме жакшы да, силер кичи. Мындай бирөө менен урушуп, бир светофордон өтүп кетип, эмне болду? Хахата койгула. Бул клипте мен Эрнисти билчи, баягы мен өзүм жакындан билчү эмесмин. Мен ушул клип тартканда өтө жакындан таанышып, кандай адам экенин мен жүрөгүмдүн тереңинен туйдум. Аябай жакшы бала экен. Жөнөкөй, унчукпаган, өзүнүн ишин билген, адамды ара кылбаган элпек. Жана ошондой эле иши дагы элпек экен. Анан абдан жакты мага, мен дагы астыдагы кырларыма клип тартыра турган болсо, мен сөзсүз Эрнис мени менен иштешүүгө мен даалат кылам. Рахмат Замирбек. Рахмат. Рахмат кыздар айыл. Мына пателе ошо камера койсо. Чарчап калдыңарбы? Чоң рахмат. Жок, күнүнөн качып чыгып Ал кантип деген неме? Бул деген мен музыкамы өткөндө силер ошо кыймылдарың кандай деп болду. Болду да. Болду, чечим. Все, рахмат. Коп кой. болду? Азыр эмеси бар. Аш жейби? Азыр. Базар жок. Кулактар иштеп калды. Эмне болду? Сорок на 40 караоке клубуна Азизге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле уюштуу администраторуна Азизге да терең ыраазычылык, рахмат, Кудай ыраазы болсун. Эмне дейбиз? Ак жолдой клиптерден болсун дейбиз. Элибизге жаккан жакшы чыгармалардан болсун деп жүрөгүбүздөн тилейбиз. Эрнис инеме албан ийгилик деп каалайбыз. сизге дагы Эрнис Сыдыков YouTube каналынан көрүңүздөр. рахмат Замирбек, сизге дагы чоң рахмат. Сиз менен иштешкен да бизге аябай жакты. Буюрса дагы көп иштешебиз. Рахмат. Анан биздин командага балдарга Мавлян сага рахмат. Тилек сага рахмат болсун. Анан биздин эң директорубуз Майсал досум сага рахмат. Болду балдар, Болду. Жакшы. Чоң рахмат. Бул мен. Машалла.